Who program be baby o call you. Mena na kan se mi kire me so address twere gu anim. We dey watch am na broso. Address ye die. Mena na se mi twere gu anim ti ma twere gu ho. And the one susu an twere. Na dey na se wu we. Me bag. Just say me no me nupa ho na ensenkyere de. Sa bag we young. Senya dollars bag nto. Senya dollars ni chima. Na dey fa dollars bag nto. Kwadwo na ne kasa no. Ote. Me ba show me here bag no. Bag we. Kapiro. Jeme yere. Let me speak English so that you give it to me. Oh, what it my brother kwadwo for jo ha. Makofa producer na Betty kanti amani tunipa ho mo say. I dey asem play. For jo didn't wa gra me ha o. What it nipa o. Wo kuna na ni ka ho say dia. Kwadwo dey nka so oya adwuma national security. That na me was everybody. Ne ba pani no so build this and I'm say akure yi e man kwa boy no say ne akure nsi build ba na ede capito me bag no fa mammo hu o da nyehwe o da fa madase fa na ne wom sa edukumi nimme me bibi ansa ansa enkura bia na omo na sinje nusa alawa no first na eba bu akura bia ba yo musika kese da ti yeso onyiska no kwa na ode ne sabom alawa yenkodi na ni ba na ho so na sika na sa yo say obi awiem sika odi ni se pochi fi kabito no da me reho yo me say enra me vre hu di oni hode senye sabode ho sam ya ba me kasika sam nkam kam simre bi ye bie sika bi so chemi kuma sim potem ho ba bia enyiska ma reho da bi ye bie so che say de ma wana sa hwebi keke ne ko ne ho ne ya ne nyame na me ko Thomas as na obo food ena kotuaka ewie na dia trotro me dia ne so na ye 4 na ka 8 na me nyanka me to 8 ne ka na se 4 na 1 acre na me dan na okuma sensi so me ka 2010 910 ho baby na wo ko two foundation na papa bi so ba so obeto 8 na Canada me dia no tim ko na bofo do hen say oh captain new say oh right mitio pao asalumba mitio pao me that's bebe we ya de pa oh and be wa me na ye ade wo mkai mama wate akua so share da wo so se na ne wura na afio se ye denyo edu 150 Ghana time na je twa na foforo no hu ana ho so chika afro ne timi yes so de anwa wewum na abante ya sheda paki na tata so Mercedes boot no mu wa trunk no mu wa pa wa paki fi bonkum ho na e base ya na nkrofo dollar yi wa paki fi ni fa ho so na egu bag mu ana se egu kan ne boot no egu wa paki se doso na so pani na den osio na we ya no wani abre so we dey say so we dey me dey na me dey tons ase tasa we no kwa enka ne jetire ho na me do ahemfie no me to sa no ma ye na o yini bi usika se ya what is answer ni nyina mo nton ma me to sa no ma ye badwe asana o kanon na afi sa malaria fi yo so uda uhu yare me yare by force that time I'm saying me twa ohia de nye kwan bia me ma won famigate anoda ohia ni mo ha me ma famigate anoda ohia ne ma kwabrane dan yo ba oba sika de se uhu ne kase mu akapi be se kesika na mde ama no ka se dos no odi wi ana be se nkran nye somo kabito na afo so kire me cash bi pa mrebi Kabi Capitola. Oh, 2007 or 8. Afro do di na chia na Capito. Afro there. Enra apreku di chese me efise video na di kan ba ye no. Nipa kro di video ne beto ho no. Nia me kan ya ne se social media no
yenti ase. Okay. Wo de ma me fa the usage of the social media no yenti ase. Makacho se free ho. Me say here, mente hwe ho hwe. What we ya? The your dream nipa ho. Why na so be dream obi ho? Obi nya asema nti your dream nipa ho. Mama master nkrofo be sere ne de kura so because me papa ne chelo teshe no ne ho ni me yam se me atwan se na me ka se hwan nipa kro record o ye me de ko social media me de ko social media MC wo ICG sin soro no mu ba ko e wo Spintex kwan so na ye wie program no restaurant bi wo directly opposite enti me ne asofo mienu ena GS tine ye kosa restaurant hona kodidi ti ewura ho no na me hu apreku my daughter sofo beduko bi na enti me chewie na me hu no no say captain onga me na me show there bi sofo apreku me na interview me Fox no dano me yemo tweme nam say entinka debe nkwa na be ma software wo kro yi mu ntimi mwa wo nuen bada me gidi say bi one bedu ko bi mu ho nde bia no mbeboa na ara be ho na me te say yese wasan yare wate apo no san yare biom ne prensa so ni o na meti ase son de badu kura say obeboa or the to Facebook say he should hold on na emweba emwedru na team okay you know let's wait for the postmortem because near metiti we the etini na say we film Kofi Aje ewo sofo apreku my daughter efie Kofi ma chia that's all if you na hin na wo captain so back as well na odu akola very Adom last stop hello na odu kaswa akola no branch afa right into baba street there one man for one branch hola Adom estate no last stop wa na so me traffic on for ni achewa if you no if you obi fi awasi hello they rent a single room porch say apreku de no kwa na chamber ho na dia kan na ye single room and a porch and on the third and back so na uba le dan no o ma bugo TNG a say o ma ye work akrabi o computer work no no person no na ye ya o to ye engineer apreku no fi o team ne rented fear or no one can see rent the man but about information just when I take a few and go by I'm to advance national or the cabe come 1 year 11 months and that's and the Sunday grand or much as a preku any amount for Tiano a penny back of free run I wish I follow the casa so 50 Monday can just be sending Saka in our settle I can say almost 1 year less advance as well. If you are not so actually, and it's a and say a procurement daughter. Now, but no to say, him was a kind to say, would them watch a day 2-3 days. And then, my baby, because just a Sunday, no, and Sunday, the last day, I say, because in Cabrabo, husband will be actually a corner Juma, will be actually a copy of the morning, I know they are corner baby. And the Sunday, no, you and I'm just how no bon come and one and and the baba ya back home so friend papa na nsankan o friend papa na nsankan to ba is na mpada no ya local inside to go for see amubu trap door no and so mu wi amu no no say papa na jemu wa oda ho no a say aprokuman daughter is the one catch us so be na e ba no ampa e ba ambulance the farm the two ambulance the police for her on the project amu and no country captain and so we no any fee minimum rented apartment and the few are quite jolly cost no penny back ha on the only aprokuma dot on that trivia just look at me on the man if you want to casa you need to come out penny am watching what come about the so aprokuma dot better for high years how long me I seen a million men me an account
fans ono betre ono buy and check ra no fans apekuzu buy ti fans be 3 years there education so warranty the ben last time Sunday na me say Saturday and of friends say ohin issue nti ye jinsu o sister ho na de ma no the following Sunday no and me call me no eja bra na me say no say na if you are not see what me ka 1 year 11 months na jo sadia me fro no ankasa no ne nkasa ndi me fro no me bonko mo fon so anti say we no se me di na boka ko settle Sunday ni da ye di hu no if you no you hu bi ame ne da me tie kwa na e no ti mi da me tie na so no ansa me fi me ne ba ni fi wan frame ko no se asma wat nti ma me fi ba ni te as no cry esi am for ha bebre Dubai guys, Sunday na we no hu ni bi. Sunday na me hu no me hu ni fi afo yo bia so hu ni bi. Ti ne da me na esi or first you could come no bantem to buy out ni pot mu didi no ti say the bagay no su. Ti obi se dia se makora na nkasa no ho. Tem se na offer aba manye se no dadan. No me ti asa na ti. Jadi ni na awon di papa se wasa. Edi na agro oni ti ni. Oba no ya so no o ja so. Oba no ya so. Wo ni na ono na battery. Port no Hobart obato I don't know the motive here or to so eno kwa na chano na yiri no ononko ara ne umu a ne bagay no ala so besa na o chere me se ni bag ana am sure ene sade akora no oma na okwa oma no ma hu ni asa na akọ nti o ka je so obeba anti ankora na tejo na kwa no ya hade bia ma fo besa na bagay ne dia otaba bia no wa na ndi oti ni se na o si wa o ti fi mama because why are man ho atano ni se ade na ma dun ka or ko banga kaka na ezo dika ma fo ka dika bo no se first ni o yare ye no mo no na ma fo ka se wo le kwa ifura film ka chen se ade ame se bibia na yere nti enko ne enko ko heze no kura na okay ka on so opani watching wa kwa radio so Sunday no then on go bana on bi huma ata na so as aprekuma data idin komo na wa fise dem mo am wa shima ka on ti tam opi no so bonu musu ne eji nsu ani de kama no ifiti Monday ko nyina mi hu no tendra mi ko adwo bi fie ntam dana namba no ba ku su ne bi sense adai ni me pen no say ni fu na ya ni ya no su na mi so ka she inside mu sa do me da ha ba ni bi se pen ba ku bi no so papa no ye ye ni to inside ni de no hu na ni 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 to di oh I prefer the ni tell you free are you good ni da sana se dia captain ma fu ni bia ni tifia ene no wa chonko mo na me kan onu kwa onu che se onu kwa na tifia enyo ne yire na ti enyo ne ma na ti onu kwa na wa ba rent dan wa ti mu anu sei enti se aha na hanzo ni ti engra bra bo se mi ka no bi asole a husband town obi akopedi obedi enti esia wa mo ne upie fi obi dem na cha le do jobo ti no ti finish na cha na no enti o ma hu ni biem de mu ya no se le baba isu that kuma doctor we wa da dem enti Sunday no wura dem no wa mpie biem pop a ne che na ambulance ebisa for some share uko Facebook nkomo ya ye boy baby wo ho a ye de kirewa ebe ye no ye yi wo ho wonyonko da no da nye de bia na ja sabe BBC obi hu na nya penifo be count na da pa betudwa ti de kirewa ebe ye yi no Facebook obetumi a hwe enwa metede na ya wa sofukum chacha nso FM Prophet what me nka ma che many apeni captain mejo so apom obo adia daro ma me ho ye mpacho na won so awo nyame adom bibia yo okay pa enu ayanti asempa menim de wo ka iwia na ya to aso said the okay na yanti asempa because
me an kasa kora na me do fi anajo be 2 o'clock because me an am dey na call mochile me ne Kaswa New Market. Hello. Pacho me was me. Yo, me pacho yo, me dash. Me ne Kaswa New Market police CID for me, you know. Any ambulance. And me and me lady ya they call mortuary or a police hospital. Lady ya they call you. You know, the AC you know. Wouldn't software precubay feel saying. Also for minimum of the by 20 years ago because many software apreku and we started PCFM preaching first. That time PCFM for be you know or software chacha. Many software apreku started whole preaching first. It may many software apreku party. Mechanic say by 20 years. That time on memory asolo Mata Eco Mass, Danso my area or Mata Eco Mass. Na or also ya solo Medina, your friend baby Kuchukrum. No ya solo actually now 2 years or the bar sprinters. The shell. The means of opera party is almost 20 years because 20 years and a crown. Mechanic said, no minimum no crown minimum did that by now. Yen should then yet 2 Adam 4 because I time no Kumase. Na yen you preach you Kumase. Miss of Kumchacha. Apreku and a Morgan and a Suli or not the mechanic were from and a apostle the graft or say Kwame. You know. You preach one of my son, your son be Shiawa Hakra. And then now, there be any pebble, the name software preku, the Encrophonic Kaya preku my daughter, and I can't defend a city and not your queer baby. When I and Nancy by in fear do you near Chile. Can I want some tray or to say Captain Medasi. I preku you be Odonipa on Fenipa Nsem Newspaper. And at the Biano no menini mi nusia na akwere te say ono epeso ochire so oteborofo cheme na me so me pese me so me chere say me so me teborofo cheme it is a many apreku sia de ya die frimu babia ye enije enesele ena ekutane se ne betom kora na oyobi a onwa enimu ne pa ne frɛ na eja na de se utumu se okay eja pe se ne betom kora na wo yi di ama eja preku yobi a onkyere ne ho o simple odonipa sɛ wohwɛ ne sɛ odonipa na apreku my daughter menimu de matintina ma mebusa we say do baby na sebe de odebeto aduane kura aye den nanso nipa dan wachi mane hello so for temenka me tonka pa na mebusa se de wo ka se odonipa yi eye den na du ono no so amra na ohia nipa mmoa no wanyo bi wo mo asofo yi mu entimi ammoa ne Captain Medase apreku de obi a wotie prophet kumchacha wadon FM so ebenu se me prophet kumchacha me ka se maso apreku musa abe 6 years me ka se maso ni mu a eniema call down me ka no se okwa buruchira wo ba ya na sofo no atete wo ho afiri na sole mu na sole no sebe enko no sebe na ekono sebe me sofo kum chacha ma so apreku mu abe 6 years sika fam sebe ntade fam tabua fam bibia mu no ma so apreku mu more than 6 years mi so di mu edu ba bi no ena sofo beduko bi nyankopon hira no ebe to aso ena sofo beduko bi so aprekum
na de sofo bedu ko bi ya preku no na efekeke efri ho ena reverend obofo ebe so aprekum reverend obofo be so aprekum na de o ya apreku no na efekeke ema reverend obofo to me man ka aye 4x4 ema baby a meka ne se na wote kora wo kasoa no reverend obofo kora man if yes on free ho ema on koje dan e wo sprinters be 150 million and 200 million at the man it me prophet kum chacha any reverend obofo any sofu bedu ko bidie sabe asofo bi so ekeka ho a meka say emwa bia na na so won de boa na so won de boa on de boa na ade ba ko a meka wo fidie kase we so no say osofo apreku yo bia enne ye 50 million kutana o tere sano ebesa say ebesa no enye bibia say osi kuromu a say nipa ye na mobo eti wo tu kuromu na say nipa bi ewo tere na ekom di obi a on hye eti no enye sofo apreku na ho tere na say na ho tere na say onya aduani nie a wonya baabi enna ana na brabo ne dafom ente sa yekuta sofo apreku mu pa ani yeboa ne pa even wa uni akofi adoma wonwani kura no sika na kofi adoma wonwani di ma apreku week bia no na enye sika ketwa omeye na wotumi enu ni ana sa me yensanie da mekansa na wotumi enu ni ana me yensanie wo bo osofo apreku awuto se wawu adoma se bia sa woti bia ema social media nyina se sofo apreku me tie no na me hu se wonu ye eti me fresh sofo apreku se da no ne eda ye man pani na na adodan kwa kufu ado kasa akwasi ada on kasa biem mekan se na wotumi yenu nie biem no wo ye tie se sofo apreku ewua na enya no kora no me fre apreku ema apreku ba mi fie oba ye no me fre kofi adoma wonwani ema kofi adoma bai ema kofi adoma be ye apreku interview oni kofi kura be di mi fie more than 4 hours ebe ye ni interview a na ho den bibia anya na ibi o kokora no sika kofi eyi ya wodem ano no eti emwa paade se we yi sofu kum chacha from yi sofu baduko bi reverend obofo ene ye ni akofi adoma wonwani sika ye de boa na sebe yentumi nka ho asem but eja onipa wu a ya na ne ho asem ka no akoye bebre pacho we die many sound and many sa opani aprekunso but ensem bi ne nam from mamsa afie bedu ba bi no sebe no abaye nsadriam eyampa me prophet kum chacha dia so we be some pa dia the bia me sia preku bia no wa gentle ne ntrese no wa no monse usia ne pa no usia na the bia be sia ni bia na wa ye gentle en so de me no me hu preku se me hu preku ana preku ano monse da me de me hu bisa me manim de because me tem bia me sia ni bia no wa kam wa siesie no ho wa dresse na utumu se wo sere so ada se eti me de me yi enani 4 days ya me kura me ne kasa enani 5 days ana me ne kasa ye no na ye kan say me kuro mu ni bi wo US eti phone bi na wo de send kofi ana kofi ye say wo de ska beka ho na ya ko apreku ho na ya di phone no any scanner command eti mini kofi adoma edi nkomo nene nansa eni enu anopa nyina ye say nyame boa me kura na me catch the kofi say onye ne Friday na menya kwan because I am na chi me preach o peace FM
me we are me one yama bebre ye it may busy and a coffee could I get a phone so na coffee said Debbie na Friday there a coin was too much it's coffee ya Friday the aqua one of the and Nayan or person who are precuna I dear be a social the money be our demand it's a media the me prophet could chat Americans man who is son or son by and then 4 days yeah Emerson will pay uche social media video be a trendy Emerson man who baby I will call any baby I know one number now on it after be girl class or your boy or a girl any mama and I say or girl or yana again or swayano when I'm again and again they can video say or so for the coupana or petitu to say what we say now make video okay again can someone say okay that you know and then 3 days you know video any quite because me for me and say kutano korano minya video no I was more than almost 50 where you from me now where you from me that you know radio station even Adom korano black eye any other radio station bebre any me kasai e interview any adiana me kura me ka say girl na video so for apreko no me di ne ho yaw because sabe o ye ne papa ana o ye ne busuani a anka o ye sa because o kan babura obi ahye ase no e ma wani nye na wo nso ni de abeto ana me kura me ka say no wa eno mo nsa ne makon no ba akoko no utumu say what kata ni papa de jaso ba akode ya what information by Emma no me ye kan no eti many black eye no mo ye interviewer eya na em say papa yo tunu me se ni di no ya na yipa Soni Bedu Soni Bedu me tell say Soni Bedu say opasa oboa so fo apreku oboa no e wo sika from ni niam bi from ni ade nyame sha Soni Bedu nyame sha ne pa eti ayi sa no na em say Soni Bedu ma em say no koda ni bi frɛ apreku ne last born ena oye se on beba akɔhwɛ ba bia on papa e wo no so wo fia said ya be benya kwan na Soni Bedu emwa bi opɛ so de beboa ene ada nipa bi on pɛ so on beboa no emwa bi ana on so on de beboa no on de aba etimi ne ba na wo chato no ekɔ fie wo no awo o me fi sɛ wo bewura ne papa dem wo no ne ya lo ko ni wachie ya lo ko no obomu you can say on your soul me it's akwada ne fa kwa bi so nya access and what you say ne papa eda empaso ne nsa egu ne ho ana ne boso etini oyi sa no em so wo frɛ na wonye so o frɛ na wonye so ono so wo young girl and oba madam bi owo ho eni mpanifo bi ena ja obeka kyerɛ won one rush call one at the another so do inside one or so far dem pass one. Maybe say a home ma bibi ma any idea. It's a member of what and a preku former wife. I want a woman and son. A friend me prophet could charge because once a BB mono, Mena, Media Kunya Babuado, and of Fremena or catch them so of Kunchata, the Albany, and I said, then Abba, and I say a preku. It's a microno, and not the word the name in Pacific Piano, I could do wedding. Well, my name is Casa, and then 5 days in the Indian, and I could do wedding. I gave me 2 cars, and I'm a plate clay in the yellow, and you're quiet. You do them one, said the another banner, and let pepper power, that's all. What them pass one, they said good one answer the book. And you said the iron of the Anna, a job will be woo, and a hospital, there will be problem, but will be woo if you dear, now quite buying some. A jack, you dear Nico yellow. And you call police station, Kaswa Market one, and you call report to you. Now, police influence on board Juma Pa, and then all by ye, you be pictures. And yet, the first one will be an idea. You pay ambulance, and I me, any CID for me, you bushy, and you did a phone and a moon, echo to police hospital. It's me and that could do fear by I am not able to 2 o'clock because Mena and now also for Kunchata, maybe software preku, echo to you can say police hospital, CI the 4,
ene me fe se abusua bi e ka ho ene ade enti bra pani ubisa me a na de wo ho no so far prekuda ne nsori no wo no ebi say 25 branches ebi say 30 branches wadawroma na ne branches ye do say what side there mean to me entele because say ade ba kwa ya na woman say ye te fe sole ya ebi a wo sofo bi kura da branch bia no wada branch bia no no so urade afa no so ase ko bie different branch o baby but let bia asole na ho eti no mean to me branches na do sisi pa bana do so kakra na preku won sole apreku nyame de ni ye adwuma pa nyame de apreku ye adwuma cause those days na apreku medina na meme wo matai kuni ade those days no apreku tu kwan say na sabi oko Germany America ne eburuchiri kura na oba kura nya otumi de ka be 15 eba oba otumi metro TV na preach wo ne ade TV station ni radio oba no so de mema won wo de ma won nyame djuma o je ka na no wo de tete ni preaching no o de tete ni preaching nti no ye ka brabo pa dia ozo kukum chacha metumi agina ofidie kase wi so say apreku obobra o ye djuma nso eti wadama so what do we need to form what can you say what exactly caused his predicament wadawroma brofu we die mesro papa kase metias ye pa dia nambo Captain Adawroma mesro papa no pay Adawroma me sekuta wahini akunyam brofu we die ni number bi asese won nam kura ni baby a wo pa kire Captain Adawroma me se kafra wo hwe se de wo kan na okona oba yete apreku kan nye ne na ojina so ankasa den pa ne si potin a ema ekowie se abrabo ye bo wi ase no eye impejane ahwease bibie to ni si woni pa abrabom in life ya na ade ba ko no say so obi a prophet ya na bibi tona na Ghana fo e de won adwedwe negative ebi o maneye ebi ye duro ya wo bi enke Luke chapter 13 1 to 5 o kan ya wo be hu bibi wo ho edifo nkwa na ya bibi to won nipa esusu sa captain em se watene kuma se ga che na sofo bi okumase na ye preach okumase those days na na friend evangelist Morgan so what ni dinda ai me Morgan pa me da so pa also me no kasei no sabi o sabi mprebiasa Morgan ayale ya da dem be sese ye sekora hey mentida o so na nsen kura social media ni ade nyina na egu wo saa mentida me se wo kan obi betumi a confirm enye eyi social media ni ade nyina na egu no mo sabe so on koyi an interview bi kura ma sabe won ye so won hia mo akakra e de aboa Morgan oh dia me can so no say so for Morgan we ye nyame ni pakase a wo preach adom won so nyame tumi nyame sa won so ye kan so for preach pa ni Bible ma so for Morgan bi nanso abrabo ye bon captain ya me prophet kum chacha ya me kase owuo ni yade owuo ene yade ye mfe ntwen poa nipa bi a wo wiase bi ase nyankopon so obedi 70 years na wadi 60 years ya 10 years na aka wo wani mu kora no ya su aye su na je wo wie ye ho so da se bi pie to me si wo wiase eti me prophet kum chacha de ya na eto da bi na obi wu a sabe na okoye difo kora de ya na Ghana fo e no fa ba bi e na no free nyame ntia life osofo bi wo USA
Idini na mean to me, mommy, refi. What she has seen out from one Sabe. You do baby no now, Sabe, 1 year, 224 crown and a diagoro. I know now. What she has said to a team. But Nipa she has here, Proverbs 24, verse 16. Was what in initial some prenson, solemn prenson. Proverbs 24, 17 say, what time for she has here? Member when you soon yet that. And then first of all, you are making with USC. And then a dummy putano. And it means Uncle Poma Yano. A great. Mamenda was say, yes, sir. Prophet Kum Chacha, BBS Masato Safreo. It's a captain. And son of me, Codon. Say, and a Bushia. Na Bushia. Ye be free my baby piano sono. Wada Roman. Ye Judy say Adom Casafidi Cassi. If we are singing our better, Ama and she say be a Wubiano. Yet the amount you captain. Chata. Yamin Twinkum. Mamenda was say, Sofo Kum Chacha. Mamin Kwahomano Sona Menemi Aminia. Kofi Adoma Wawani Bra Steven. And Dwaso. Kofi, good morning. Morning, Smart. Fimra ufi hamente wonka radio soda. Bibi aboko. Nyame Adom. Yeah. Na me ne sofu kum chacha e bon komo na o ka kire me sese ya se. Won wana eboa eye sofu apreku na wo ka ho. Odru pempe so ben a na mo boa ni. Kata free no na dwunyina no. Adwumba kwa mabo pa. Jono utia west no o se awiyeye. Me pro board dwumi din na me rese mekaya. Okay. Na o hwe sa dwumi ya. Captain ma yehu se nipa ye wiye du bia a no ase bra na me woni fie onyina asema na ena mitima no se ahyase ne de ya na enye den se ewiye na se ya na ye wiye ebeye ana ti abra me di kan ene software prekuhia ye interview abra ye so obeye kum chacha ne running mate enumu ena di kan ne ye interview a edi kan ti after no and he didn't come on and say, become a Kaiser now to truck. I see one and say, but and crying, Abayo so for and what did now ye, Jumapa, near Dinko and Bissan and a banner sena. The more is into all kind of life story and a karma comma. Until if you want almost a while, my friend, many Finniby, make a hen now. I say, hen now, not Boko dear. I can't over make you quiet. Then you didn't come until if you want almost every time I try and check on him because now a story no many a long interview crowd on it how name story in a feelings and virtually secure when in a feelings every time they are didn't come and I get people I'm from me which is say hey I could know any papa boy me parents and I could do Italy we say boy me parents and I could do US just say a lot of people were calling and saying good things about him tell me who say well papa and so to me to be any time and that was the reason why I got close to him and because when this offer could be a brand corner home many didn't come some more kind of say a prequel nipa na assembly to me ebentia. So basically that was why I got close to him and thought to say any help be a meet me the abuani biano. Nan campaign and say obetumi asan agent and naso bio na nyame adwuma na oyeno obetumi akoswaye. Kofi said I would share someone in a din komo oye an interview to me share what the code potting pay see ya. A man bedroom pempen so bedrew ye no. Ninchemo no ekoye bebre in fact ebre no ebisa to say no I say no sika in fact my colleagues just presenters and mo ye adwuma channel are those days be kan say pe nipa mo ginya me adwuma ejina ho those days ma just mo preach ye wo channel R emma nyame di ye kese won kan ya Aprekuma daughter was number 1.
and Omunina so beka Omo fan in them to talk cars because Udu was can never change piano, nor the check. And that is one thing I felt to say a beer a hanana Nakuma Muyedo interview I mean in a year no or just a brass sorry no a course or no anchor the school share down queti papa and tea or 1 year transfer we have which you know a preacher or country ya now man for him and tea nothing a butchene yen the more. Unfortunately, sa all calling yanana na sorry man so yeku na so for nketwane yeku ewonechi nti eche ya or yes all tin ni ahwe fie de ne kakra no we ya o se o asore no kra no abra okoye me na me ye bibia nti me de ma register asore no kra o medim na we at no ho na we at no ho so e bo hwete and the way na bi o ho a otimi fa ne car we know their channel of our way because those days you know that is how our ogun say no onya bibia or pebia antino or the chair easily and no lead to the downfall and then a bit of political angle or the bemu so ja for ko no ma ne se certain bi obe hu ana ne se asoro de nyina atutu o kire se obo ma ka form de no kra kan ho ana nkoba betutu de aka ho na on de gidi ne se yankopon energy ne sa brena when we say oh we cry in his narration no oh we cry sana on fan say na ni so ese atike no nti o sha na just say oh yeah na from there but nim de ma afi de kodru de bi wie ye kra bi say na kai abra obon for friend no that day in fact na me tv hu mi suye I wept because oh sha ba bia aprekodru ani ba bia ye teen din na those days na ye ma kra and I never thought I would be in a position say me to me use me medium say me de boano and now I do that level say apreku hia me homoa I feel say no say onye be ma pa won say obi wo ho a say the life na ba so low say nipa ebia onnan susu ana say nipa bia na they were very low na so mo na be boa na say nipa no ni ego we a etumi ha nipa na nkasa ma ni susu na nkasa free mu and every time bia de na me try pa na say ni susu free because baby odu ye any baby a wa hwe du no continue obi ani tumi gina na saa a odi na ni kan be gina na saa onfa nyansa no mo ana say onfa enya niema hodo bi a bia office e na be ma was feel okay as a human being because I feel say the nipa I won mu no etu free ni mu at a point in time am paso be no mo nsa kakra yes yen obi a we free mu achi asem but no correct. In fact, the last time me nene koye interview nkofoka say me nene koye interview say abra obaye no say bi nene num bonsa and you could see say ono kasa most the if be hono e fe ho hena ne adenti hena anya izo e ka kete mi den kan koye oh attack say ya ma wenya ne the same words keep coming so on you we wenya ne sa that day truly na mete alcohol e won nanum and me call ho enra the now for a me ni omudi nkomo a lot of them said say e wo ho ofa dan na ki ho na oba one guy also no or be a friend in the call or no application 2 cities no at 2 cities the amount also and so it is maybe be sana send so for na oman no mon sasa I said so it looks like it got to a point where na a free nipa suanka sano so or take solace in niema ebia ebema na feel okay as a human being again ebia ebema ni re free ne how depending on nipa na eben no that time no niema ebia omo so ma omo ani je no eno na ebia ono so be take sa ani je no ewo and ba kokora ka chere me say de eye ne yakra ne say no onidi
obe up just say or say otiminum bia when say omotewa no waye mia you make a crema me so he on narration no on the narration and say bit me aba say abra oba dem ho no either say in fact he dey conclude say osusu say bi ankete kra because onidi he that obedidia kitwe bi ladies say what they fear in chen what they are there pa omoboa because they know who he was ntenya ya umepe aduane bi ni sa and he was away no ufa ya ho nyina obia only problem only how any problem. That was the slogan. Just I say, when you can was some crowd, any problem. Scout on what to the bottom is here. Hello, Kofi. Hello, Kofi Ahumano. Captain, Now we are the day. My phone called me a mute. Kofi try dem pa pot na betimi aba ma nipa wabo nipa bebre sei ni nuanom asofo ne won sha ase amfie bebre besi nne wo yi ni ma ya sa senye wo kum chacha ne sofo obofo ene beduko bia ba ne sen na wo nim won asofo nketo a wo mafa na sore ne mu ade yina wotimi yi ni ma putupuru sa but for instance, many people when be doing come on, and the what can share me say no cre asofoni be a yardie. They be echo fear ho, also kai obofo ma na asofoni be call not less than or non kind crano, not less than 3 times. I remember many I require interview series of them. But who ye no soon say or da suffer beduko be sorry ho because a dying above for the man no Sikana and Saka Yomoko Han and Dan Nansem Kakao because you see Trana Babeta ho and to know soon say no watch no Obia Buanon soa ako ye say still no baby ye nan call your crown and send to Yanka ama still da so bre just say aso for Buano aso for seriously me kai obofo ni mi din komo bi kra na obi sasa ko fi hwe woni apreku na interview sisi a unya ne number on kan je ne sasa ne ho che no said because my ye de metimi my money scan bi enti se ne ho che no a ene nkai bi a ne ka no kra no onton in fact that was the broadcast about out to say we are because in interview no wu ye no that day no o che say na commode no in fact o say commode na and about for first I didn't know because about I say papa or ye and go for ye na the oye man no kosi say na moa oboa no sika ye had a nay for cameras and nay for sure na but truly no nipa o nyina nim say sika na nsaka car na nsaka help bi a na ehia bi no the man but unfortunately aprekwa kuma no to the sense still or so the chiche. That is one just say aso for koho akoboano and abane say no anya careful always say bia aso for no eyi ne maya na say till now me dream I can't really point at the reason why I still not so for could want share no so just say onya no asachiche onya no achiche then he gets back into that state kaka aka no hono na fi soon the deal. So saying, make the last interview I'm in a year. People offer to give baby or better. And to make a dying 1, 2, 3, 4. And I'm afraid come church as a come. One were down for Ness of Africa. Meaning so on that match. But ya are dying way. Osha areas on over to me at na. Bakone or Tessano University, Cape Coast University for more campus now. Directly opposite. Nipa no or YouTube or America. Ghana ni and of first we want to interview now or kaya preku enti ne dan or ne ma men kwa ne to men kon ko che apreku na apreku kon ko tena ho ni nyina ni di ho ko na kwa kwa say one area bi wo ho a
say ono no ohu ne ho still anase wabalo nti no anya careful abakwa koma ne ba bia nya de a na koma ebedwo ho ma kum chacha na kwa kire me mo de bo anoma ne kotena ne fie ono kum chacha o fie ebe ana bebre fie kum chacha o very smart and why your property bebre won kan ba ya na bi ho nkan wa seminti o di ba ko e ma Apreku ne kot otnemu a no assign call back otnewa no assign call back. He was very close and he was ready to help me do very anya careful so yon kwa on her bambebu so probably bia asofo ni bi eboa na se sela wonye ska no a de achiche ne ade a probably the omonso ebre min se ne ma sela na ayeden dia mana because me say omanfo boa no me number to dey wi na number no kwa no wakoyira no wo wa ne aye interview foforo KTA phones also ko fiji phone fa kokoma no obefra Apreku a unya no tse even enura time ne ko du ho na we had not less than 50 million ho tse after the first interview no nkofo send this can be I said the kokoma no ofre na nya no wahi enti kum chacha so ne yedi say kum try unya Apreku a my asonte sa enti abra ne video no ba say one normal sa we so just very run there e bi ne ya again but so all the again pan ya nyame hia no so amfa again pan so na ya and also ho yes e pa ko re no gidi no pass me as a me sisi me so me sorry no pa first and come me se wa ne pa de me hu Apreku and ne kwan bia so even say kokko da ho kra say bia si opie ko na ma o man tamunti o pese hu time kra na pese me kokko tena ho no so you there mefro and that was the reason why I was the first person I come church a friend say Kofi asemo abani that time na no whatever na me too cash me ko nyina mentina na busu sa bako guys back on kan ho na or drive away because I was asking myself say the pan yentini anyetu oh Kofi yeah Jim FM. I'm familiar this year. Kofi Midase. Gosh. Jim FM. Kofi Mamin Fawensi ha. Why? That's it. If you had my one in, I'd say, Meneno, a boncomo. Sa baya no Tironi Apreku ye. Maybe I make a wasem. Apreku nye. Nja de be me fa so Apreku ma don Apreku nye. Me do ya na bo. O ba bo no. Esa bo ma ni fo ye bi ama. Abua Apreku ma don ta unye. O ya me hwe aba. Mi cha me do be for social media. Obi a be hu Apreku ma don ta. Yebe me obi a be hu wa wie ya Apreku ma don ta nie. Apreku ma don ta wo pa unye. Wona wa buru sa no pensie. Nti se ne a wo ye nyina wa ji ni sika so be bom pan ya ma me da wa mo pan. Eni nie. Apreku ma don ta wo fi we ya ji wo ya me se me wo fi. Apreku my daughter. Hey, mama mi piambo from. Ada chukwa wachi. Chukwa wachi kwa ma show. Apreku my daughter nti wa wie ye nie. Wan ya de won se nyankopon se wan fa ne kwan papa no so anso wo be mo wada ne debu katineza. Won se nyankopon ayo. Wan Apreku my daughter. Ede se o. Apreku my daughter. Wani mini say no yes I know nya dey yes say about what you been a friend social media no so Kojo tisanka me video no wow me video no ade ha me ne asemo kan se hwe wo biye sansem ne timi kum etimi ti akoma enyu obi in the beach obi awie sabi obi ho obehwe asene but na nyame de na efa bibi mo chena
ube hunana asesa it is a ultimate do say uboka se hwe ya eti akoma hwe bebia na nipa no wo bebi obeduru ye ene saa asem na wo kan ye no ekum sunsun wa ha beti mama na anom nsa no kwa mo say ya mpade so no wanom so obekwa kono mo kura me na kokuno meti se apreku afiri mu no nam se ababa wa na kunu oh me da asema me kan ye no hwe yo nipa ni bi ho a omo is so emotional. But that's true. Nipa ni is so emotional until in some bi ho a that is why me I don't joke with words. Me nia yensini. Na dia mempe ya yensini because me nim nipa na koma e bia wo fa nsa ago enso asem no wan hwe ya na ne kuku nipa no me nia yensini sa asere atwetwe ne na me nim ye esanse me nim nipa asem ketuwa bi se oka na se anto yi a etimi na kuma mo hwe ne sa na abone aye. That's true. We shouldn't joke with words. Ebi ono fan say ago ye taye ye ne di agro ne edi nkrofo ho fel. Some people nipa me I don't understand. Nipa ni bi edi nkrofo ho fel na ne age. Social media ba internet ayefu. Even beyond social media ya yentam ni ade kra no e fawdie no eto da bia na ye kan sama me say obi ka asem bi fa me on de bia me hu nipa na me hwe ne din me kai but me semen kan hwe nipa no wo enye nsem nyina ne yeka enye die hunu nyina ne yeka ensem bi wo hu a me so tini ese nya de bofo ko ngura ma ko hu no ni nyina ne yeka esan nsem nyina na obi aye na adwe so wo beka anka de oye ni ne beba say say Africa the open no we ne kwatu social media ukogu na anima social media so wawu obu atoyem unim capital we anya lesson ema sofo na ka chide ni nyina especially omo atete one man churches no kofi kan sem bi fa hawa ne obe pie baby a wa pie na bra bobe ye se ne waye se matete nsori ena me di agija ena me chese mi tu kwan wo baaye no na asofo no de adwuma na hye o munsa ni nyina a register churches no wo mu din mu eti obedu ye na ese woni hwe aso ni na japade ese wonya adwuma bi anka so foketwa me de machi ejawo no obe na obi a register aso no e woni din mu afrakuti wo no ni fie ni dwa so nyina ye na so ne vi se kofi se wo sha ase nu otwitro e wo birekum eti oba ha no na ese asori no wabeye no watumi de aduru mpempenso ode aduru eti omo a atete asori ne se ye nokure se nyame na afrewo na wo ye adwuma no a hu kwan a wo befa so atoto wo niema atoto wa na mo asisi yie emra na e wa ade bi na ye frɛ no copyright ho na se ye hwɛ ne ye hwɛ enya ade bia ye license ye no na kyese ni wura so okoto se car esi ho na ye license ya and chese car in Niro. To want to be shut down, fan or call register. They are funny trust. Oh, when I call register can a 2 minutes says son, your money, your tree was. Nani penny be any pabonio, Yenuma way, Yajuma way, ye, ready. Will be say, yes, what be the bishe will be, sir. Shasoma and any ban also no register when Nippani be intentionally, Bonnie way your team. Now, I would drink papa, no, I dream money say, Nippa way yam and yeno. Maminya careful we wono ho ne yesre asofo no so amonsam ye no Morgan so da ho wo sofo Morgan so da ho no mu mo no so mefiri mu na enso ya ba betena ase abebo abubuo ni niema se ya nipa ni bi ho kire omo ye omo wo colleagues ani nipa bi ombetumi abo mo amu showcase cars mo amu showcase me na me wosika ene matodan wo Libya matodan wo Niger no yesre mo ebi mu ne twa asa no ena munam so na maduru ba bia maduru enti yenso so mumu nkakra efisa prekudie no eno na yenya bi ka se we so numu yemoaboa omomoaboa yemoaboa ye ho wo se wunua ho kire na etodo obi won ma 1 Ghana po no ohia enye kasi o 1 Ghana
ebetumi ama nipa no ne yia ne na ho kiri bi owomo no watumi anya hom kakakra enye ohu ya wo de betu social media no ene ma wo ye se eye mimi video no me na me ye champion ma ye obi wosa ho kire no mu a wuso nipa no mu wuso ni mu na wo de anya bibia ka so nipa no po ne beka se me nkanye boyi ankamenti ase nye boyi ankamenti ase na ade betu social media no se wo ba akro no wo da na wo beda etoje wo a Kwadwe ye kono ade ba ko a enemahu ene masua empanyfo wa asem bia wo kase wudi asempa dodo a wo frantmago se wudi asempa dodo a wo frantmago nya de nyina ne de che utie ensama onkrofo anu mu di nkomo kofi ne kum chacha ne fiofo nyina ensama mo ka nyina ne se ehye nanum kra obeyi ama tresem se do yonko sawu men no yonko ntan udi asempa dodo a but I thought that's why na wo hwe ni pendim no wabo na trimodin a edi enye trimodin uwo bia efisa kwadwo enye uwo bia ye nyina se ya do bia kumi enu ya achede o saa edananum anu de mafo ya achede untumi se wo nipa na untumi na nka obi a wu ni acho ska na wo de eno so ya another gift ba nipa wo de beche unte de mecho na se metibe na wubu na se achede no wo ho but achede no o ya padwe to ho so wo abusua wo unim so wo abusua ade ba ko ese ehye ne nso ne se saa achede ne se ma obi a ho eba omu a se fa ade ne chicha ete sa kom woni su control me de dai ne meko hwe anti grace na wadu mfa ho enkofo timi hyeda tontema cars eniema anti grace ede koche do wa baby o na wujina nanim ho na mensway won fra asimasimam na wa bie pronato na anti grace ama ya kosesa ntema yenkoyi ya kosesa begu fom na nkrofo aye line eno kra de yedwiri ntoma no gu asa kom anti edu baby oche ntema ma ne refi no osa da bia na wa hataso bi odigu no kon ma ne tam hataso no che kwadwo ama me no da ye di for be sin ye ho hwe nye di asia nya asia wi enti sa achede ne de se ebi be kan wa ya no abonyi mo ya mame momo ye no do ye ho no ni panse aje awana de okay momo ye no do ye ho awana e mini anum no she awana be hu me mobo wate eni panse ko momo ye no agwa for tie bedi ye na mo masa transa o ye mistake momo ye no do ye ho mini anum she na meno bebon komo enkomo ye bo bintibi momo ye no do ye say o say talent you mini anum she kan metu ama wo feature na natabi enkomo ye bo na natabi de ni peni momo sa na natabi esina konko my sister be net yo esina konko one boy minka awana so asenure ye wa okay ni po boss anyo no text ma me mo famra sisiana awana ni afa yetirem asemu names no beba meno baba come ye bo bintibi mama tuna wana kai sheda meno baba come ye bo bintibi nananume ye no do ya o ini anu no sheda remember when did Dusty Andy Andy kwajo dia ni besiana bo Alex Conrad we na na yen na yama file lady so happy birthday we never file lady adum nkwa adum woman nye nhira akoma pa ikuta na kwabo senior kwabena kwabo and hwehwe bra ye be bonse asore na sports aba enti akoma pa ikuta na no file lady oh obi so de aba kwabena kwabo a ono so wasa akoma ne bi se sini mu a wo chaade a wonhwe n'echi nyame ema no yokoduro honhom wo ma na akoma pa ewade ma ne hia ne da wo de bɔ kwabena kwabo na wo bɔ nnam de yakwabo ye a asemu ti bibia be ye
Fine lady, happy birthday. Na kwa me nanso awurade ma nwosra ne no so. Tene ne nsanse nchani nsi. Okasa enye oja. My idea nkofo sene mi sa. Enye tumi. Akwabo sa. Ema ye ohu. Ye bebo san nyu nansi asore twen. Gwagu nya ho. Eba bebre. So uba akwabo afom you know ho. Enti bokwabena na ka ho na. Okay. Yasi yankomra nte hwe to ho. Enti wo de yankomra na. Kobi mrana. Enna nka meti asem